Ia o te fia te whaatalo whaantu i whaafunga angale atu nu pele. O whea lava o le tafo nei soi fuanga lo e maua ila o nanga lau lobe. O le fu ho o mele teimi o tātou tala mai Samoa. Ia e ui lava o lo whea ngai pia Samoa ma whainga tā. E mese o le lockdown. Ia ai le tu ua i lava le tiu te whai. O le tau longo longo. O shau tātou watu nuu. Ia atono e au ngā lea ina ia no fautai whanto o tele. Ia e leo manino ma malama le tele o vaenga o tātou vavau e peona iei nei. E usi mai lau whaafonga, o se whapoponga nei o Tala mai Samoa, i le nei fo i aso lua. A o whea ngai e Samoa ma le toi tui nā tui tua o vavau, ma tapu mo pui puinga le atinu o mai le COVID-19 iwa e pei ona o leo wa iai i Samoa nei. E ua whaamaunia mai e leo tu ono ni tangata sa whapea on tau fia mo moria il whaasua a vā, ui o nisi nei o vaenga o tapu. E whaasao na whaatau ina atu matango fia le ave maa losi. A o loo iaila atunu o tapu ni o tele o vaenga ma o nanga. Na whaamaunia mai le sui komisina leo le a fionga ia awa pa aulongo i Tino Filipo. Le tūlanga le nei. Ma ia toi au mai e le whaamanatu le atunu. Ina ia whaamole. E usi ta ia matau si sia ia inga matapu a mai a ona tu ina mai pui nga o le nei whaamai. Mo o mai le atunu. O tangata nei e to ono e whaapea na maua i poloka leo lo o whaafoe ta avale. Ai lo o whaasua ava. Ma ua lua tu la fono o lātou solia. Mo le ngata o tu la fono ta avale afi le ave ta avale ona. Ma tu la fono vavao e pe ona whaamaluina nei. O le isi whaamanatu leo o tu ina mai e leo ina mamalu le au whai pisinis. E whaamole e tā pāse pepa o le pasi po le pāse mai le New York. E mawhai e ona whea wai ma whaafoe pisinisi i taimi e whaatanga ina ta Tala. Ai ale ai e tu ina atu fo i le whaasalanga i pei ona whaatulanga ina mai Ilalio le tula fono. Na sau noa aua pa au ele o mapu ai pea le whaatino ino tiu te whaia leo i aso uma. Ai mai se lavole nei taimi i whaamalo sia le tula fono e pea ona whaatulanga mai. Mo polo inga o le tāpuni o le atinu. E te tau lava i tangata ona longo sa ia ma ona sa ia tapu o whaatulanga ina mai. O le afiafia na nafi lea na whaalia aile le afiafia o le tele o tangata i lunga o penga te whailangi. Ono le tuwai o le whaasisilanga aloa ia le pale mia i afia me na ami mta afa. E pea na whato a whaia mai ua te ala i titi le ono. A o le taimi le na ua vai le tele o ta avale i lunga le ala tele. Ai maise le pātu tu i o lumo o whale o loa. O nisi o tangata na mawhai o na whaatala noa ina i la tātou o unanga. Na o lātou whaalia le lei o na fitu nai le lei o taimi o whaasala launga le malo. Ma taimi o tapo e pei on tu ina mai. Ma on toa tele o tangata na tutuli e leo i o lātou whale. Ina ua mau atu i te tonu o le tele o whale o loa pa supermarketi. O loo whai e a lātou whaataunga. E se lia ma le limas fulu tangata na whaapea na lapta ia leo talu o na amata mai le tāpunia o le atinu atoa. Se ia o mai lava ina whaawau i le afiafia na nafi i le tāo le itu lai ono. E o mai le teimi nei o tātou Tala mai Samoa. E le ito e maua mai se tala lata mai le komiti o whalawila whafose i pole New York. Pe ua whaapopo nisi wa afia le whaamai. Ato ai ma le tūlanga le vavao e pe e ono toi tu inantu i tua pe aha o i le afia le aso tofi. E se vululi malava tangata le pāsese a le vaa lea e pe ona malanga mai peni le aso lulu o mawai. Lea ua whaamaunia wa afia. Ato ai ma le toa lima. O nai tausi soifua lea ua whaamaunia wa afia fo ilo lātou soifua. I le whaamai whainga le nei. Ma o loo whaanofo e sea o mai lātou. I se nofo anga whapitoa i le whalama i tele ma toa tua. E mata i tuai, lo lātou soifua ma loloina. I tala lava le tāpuni o le atunu po le lockdown. O loo whaawau ai pea ona tu ina mai i pepa o whaamtalanga mai le kapeneta. I ele whaawau ina pea ona tapu ia potonga. O lona winga o tāpua inga o a onga, ai mai sei onga luenga le malo. Ma whaapea i foi, whaasolo tua i le itua whemalanga inga i ei pasi. La o pāsese, ma taa vale te tele. E pei ona wa ai i le tai au nei, le tau fia leo nisi o pasi na whaapea ona whaia lātou la unga pāsese. Ai olo ua mai on tuina mai ia tapu e le te tau ona solia. E lua ne pasi na moli mawina le tai au nei la le tau fia leo toi whaafo i la pasi ma le pasi. E toi whaatutu i whale pasi ona o lea, o loo whaamamanu lava le whaasaina. Ona sa ona toa tele in tangata i se no fuanga poni potonga foi. E le ngata i lea. O lo au mai ele whaamanatu ele o whaatanga ina ni e vanga i lunga o le ala tele.
e pei foi ona whaaria leo to te leo tupulanga na tutuli tua male ala tele. Ina ua whai ai ala tau nofunofonga e pei ele o iei se vavau. Ina ua o lanto iloa, ele o teo iai ma se taa vale afi, o toe whea luai. O le whamanato lo au mai leo, e lua se lauta la le sala le tangata i to otasi, e maua, o lo so lia ia tapu o nei vavau, po o tū la fono e pe on tu ina mai. Ma afa apea, e le tau se sia lava, e ono o atu le lima se lauta la, e wha awa wina ia i le nei sala tupe. O fautuanga o lo au mai le komiti o whalavilai whaafua, se imal matanga lwenga o soi malolo ina. Se i sautu ana tangata umai whaamalo sia le whai o tātou tali fofonga, po o mask, ma ia whaamole mole, e whea vea ia tātou pe patui pe a o i whaataunga, ma isi lava tūlanga whaapena i so o se taimi. O le tala muli, au iai pea sa moe nei vai tau o whainga tāmalu i tau e pei una ua ofi mai e le whaamai e le COVID-19 iwa, i o tātou lau whanua. Ai sa mawhaiona mous whaatanoa ngā au tala mai Samoa, ma le ali i whelela tala vou, ia brother James Farrell. Le ana ia mawhaiona whaamatala ina mai se tasi o whaalinga o mawhaiona tupu ilona maota i le ufisa. Ma mori mauina i fo i e tātou tala mai Samoa. O le nei whaalinga o le whaatusa o le whina ngalo pa i o Yesu, e peona si le fia le toa tele o tangata lutu kātoliko. O lo ua awa ai ai le tafe mai le soa upa ia i fofonga o le whaaola. I se whaatala noanga ma brother James na ia tā ua i le nei whaalinga na tupu i le pōle aso sana se ima vai atu nei. Ina ua lua tu e tutu le moli ngā o ilunga le ale tale o iai le whaatusa o Yesu le whina ngalo pa ia. Ai ia wa ia i lo le tafe mai le soa ui fofonga o Yesu. Sau noa brother James o le aso sa lava lea na whato a wha mai ai le novena, po le tatalo whapitoa le latau a inga iwa aso ma na popongi. E tu ina atu ai whaafita au li ma wha mai wa whea ngai ei nei ma Samoa ilu mo le atua. O le nei whaalinga na siringi ai brother James i sana whaafwinga ina, pe o le atonu se whea olo au mai e le nei fuiwa inga pa ia. Ai na sau noa brother pau lava le whea au, o lo o ia i lo o finangalo ai le whaaola, o tangata o Samoa ina ia salamo ma toi fo i le atua. O le wingola na whaamtalanga sa ia whaala wa i tele whaapea. E ei tangata o lo wa amata o na whaavai lo lato whaatuatua. Ai meise o nisi o tangata Kerisiano Samoa. Wa amata o na whaangalo le whaavai papa o Samoa o le atua. Lea ma wata tauai i le tangata. Ona toe mawhauwhau ma fo i le atua i le teimi nei. O le teimi nei foi na whaali aia brother James o le nei whaalinga. O lo fina ngalo le atua e tu ina atu umai tangata mea whainga tā i lana fia o wā na au ia. E ma whai ona tu ina mai le tali o whaafi tā uli uma. Ai meise o nei taimi o lu i tau mtofonga wā o mai le atu nuu. Ina ua asia i tala mai Samoa le maoto brother James i le ufisa. O lo iei nisi o tina mata mama atutua whaapea nisi o ainga. O lo o tau whaita talo ma o la tau fia mawaina le nisoa upa ia. E peo na whaawina i lana fionga i le li whelela. Mama mori talo sanga mo la tau ngase. O lo ta tala leva noa brother mo so tangata e fia asi atu i le nei whaalinga i lona maota. Ai maise o le fia maua le nei sua upa ia. I so o se taimi o le aso. Sau noa fo i brother le nei sua u a whai lava le whaatuatua o tangata. E ma whai o na fsosoani i so o se ti ngā o le tino. Ai maise o whaafita uli o lo o whea ngai ai maso o se tangata. Whaafonga anga Samoa e maise o nai a tātou pā anga whaalongo. O lo o whaonga ina pele tautua ne ala uloa bei. Ia o se tepa nai ala i tātou tala mai Samoa. E pei fo e na iele nei aso lua. Ia e maise, ia o whaamanatu e whaapeontu ina atu. E longo ila atu nu o non to tele o nisi o lo o whaapeone whesasi ia i lava. Ia i le tele o tū la fono e pei o nai ai. Ia gatherings po potonga o lo o tapu. E le o mawhai lava o na so o na tumu nisi. Ini no foanga i pei o na whaamamafa mai a tātou tū la fono lockdown. Ia moli te mine, ia manu ia tele lava singa o lo o toil nea so lua tātou toi whailua i le aso atai au. E whamanatu atu ale aso atai au e le ai ma se me tala ina. Ina ne it mea ane o whaapea fo ini se te tala i le valu le ai. Whato ato e te tala umawhale o loa i le aso tofi. Ia e meise o nanga i pe o na tala ina i le aso. O le i tūla e lua, le uto i titi lava ia o na toi tapu whaila ia. O na wheoa i ta avale ma wheoa i tangata. Ia ma tapu nia o ma pisinisi mi tūlanga whapena. Ia e maa lo lava le o na sai tātou tau whai o na sai.
ia o lunga lava puipuinga soifua o tātou tangata ina ia awana i pipisi mai tual nei wha mai e mal te minei wha manuia le antua ia Samoa tātou toi whera i stami o luma tō wha soifua.